الباب الثاني، باب التوبة. وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. اغر بن یسار مزنی رضی الله عنه میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: ای مردم، به سوی الله توبه کنید و از او آمرزش بخواهید که من روزانه 100 بار به سوی او توبه می کنم.